ing 2027 da mikok thiba da union cabinet ayaba pikre hari policy ko gi mikok thiba gi thabak si ko gi 2026 ki april dagi hogani tangka ani thona pangtokani haiba paw su makata na yaure haiba taraja hari policy ko gi manipur miyam su hamna ni pamna bai ba tare husu manipur da leiri ba ko gi unnecessary loi bai ko village miyam ma decade sima da hengat ki bagi paw su manipur da naina ra lai aduga ko gi illegal immigrants sing aduga lana voter da hapsin ba mitop mi ancha sing miyam ma voter list da yaushin bagi sigumba leiri miyam se sigumba mikok thibagi nauna lakadu si niyom chunma tawraga dei masi khatang yai faga driver wakalon doni uja hari pau si dei uja kamani yeng be kon thambi akhoi yam samna masi wafam kitang ai hangat sage marodi akhoi pithribi da leriba malem si da leriba tongan tongan mak country singsi yes masi magi lam si gi oiba magi immigration si yamna masi tight oina yamna si immigration si lose to dieba kanamda immigration si lose to ya ba natia ada khoi si immigration si airport to khakta immigration oi tori problem natraga border checkpoint khara khakta da immigration lei ga tori problem india ma sa gi oiba akhoi gi oiba immigration system se masi akhoi gi kano sita akhoi gi boundary akhoi gi border lei ba khuding mak se masi chapchana akhoi gi protect toroga thamba se masi india gi oiba akhoi tarai fadana tobam thop thabak na traba siga mari leina ba tongan tongan ba ain miyam so immigration laws miyam ma dai then akhoi foreigners act na singba hanadai masa gi ba law miyam am lei jari ba ada akhoi hujik manipur ge context ta akhoi yang pa matam da manipur ge leiriba porous border sing sida akhoi mapan dagi tongan tongan ba illegal immigrants miyam ma koi manipur ki territory manung da sangsale ha basi akhoi masidi mayam na su ure aduga akhoi masi visible oire na masi apparent oire ha tare koi se loina mak na khangna re unare ba simudi to tare ga di sigi apprehension se government of india na yam serious oina masi apprehension se lokhon thoya aduga loina na akhoi masi kano tawna na ba chapcha ba system ma koi hana gi leijari ba prevalent law sing atuna masi cover to bangam ga tori protect to bangam ga tori or ngamoi da boy taragati anova law mathau ta ba lebra legislation anova mathau ta ba lebra madu siemaga adu ge potus madu system do chapchana akhoi yam strict oina hairiba akhoi border area sing sida enforce to ga daw ne ba sima ani shobada hana na changa aga akhoi ge manung sida already akhoi occupied to raga leisan graba illegal immigrants sing si moi si kamai to ba hai bataragati madugi oi ba tongan ba system mama koi hana gi lejari ba law sing si gi makata makoi do ahan ba detect to batare detect to ra matung da makoi sing to deport to na ba khongthang paikat batare if in case akhoi gi kaigomba mapan da deport to ba da khudong sha da ba deport to ba gi khudong sha da ba lei taragati illegal immigrants sing akhoi mafam chida kamaina makhoi sing do akhoi na dil toraga karamba system gi makhada karamba law gi makhada karamba provision gi makhada makhoi sing ase mafam chida lehen ba yakada gi haibado madugi oba tongan ba ainam semaga makhoi sing do dil toraga thamgadam ne ba akhoi gi leijari ba akhoi gi native people sing chiga mix to ba yahloi to ne ba akhoi gi population da mix to ba yaroi to ne yahloi to si prithvi le pak puna makta taunari ba system ngata ne ba kari gi bharat ki sidai sida kari gi masi system se implement to bangam da bano na swai sida ni khoina lakshani ba wafam se khoi manipuri miyam puna bangna khoi sidai sida am serious oina khanga do pot se bharat na masi gi pot se chapchana dil to bang ngam da bagi taudrira natraga ngamna thadoira samna kanda khoi ye miyam da wahang asoba wahang hanga kanda khoi illegal migrant khoi compromise to ro ya illegal migrant bu compromise tawni hai be abro yes khoi manipur gi sidadi illegal migrant bu compromise tawni na hai katra ba tawro yedi dum hai dui ne ba manipur kai hello ye na dum hai ga sing gi paisa tongan pire adagi tribal gi right adu da president lak to sum khoi khaga kano to ba machin gang ba hore se
si sum khaje tei macing kang war ma maida masana tarak na bagi we ra hai ba akoi thamoi do hangam lai sumaina illegal migrant se compromise tawro ye da hai ba adu illegal migrant do chapchana check and balance tawna ba chapchaba khongthang di paikhat pi da ba द भारत की मरुओइना लेरिबा गुजरात राजस्थान दा महाराष्ट्र दा गोवा दा त्रिपुरा अदगे केरला दा तमिलनाडु दा नथगा अखोई बॉर्डर अते अते इंडिया के मेनलैंड इंडिया के लेरिबा बॉर्डर सिंजिदा सिगे सिस्टम सिदा अखोई इलीगल माइग्रेंट मैम से चंगा लेबदा इंडिया ना सबसाव खोंथांग लखलोइत्रा सबसाव थबक पाइखलोइत्रा द स्वाइ मतंग सिदा लेंगाक्तगी पाइखत कदब थबक सिंगे फेलर दो मधु कमाइना मधु कवर तौगदगे हाइबदो सिरेसरा कोई लेजिस्लेचर सिंगना अखोई सबसाना सिरेस होइना को थादगदबनी सिरेस होइना स्टेप लौगदबने देन अखोई सीएसओ खंगदे अखोई लेरिबा पब्लिक की केनो सिंगनसु सिरा तौगदबने अदो सिगे महुत्ता अमुक अखोई भारत की अदुम लुसिंग वसिंगसेना इंस्टिगेट तौबा हाइगद्रा मागी खोंबुरोय तंबुरोय मागी लेरिबा अखोई वखल लोइसिंग वखल पीबा माबु गाइड तौबा समना हायरकांदा नागपुर की एलिमेंट सिंग गुंबा सिंगसेना ला अखोई से फुएल तोयबा कालु मसेल की वाबा मरक्ता येंगथीनबी पोचे थोलकांदा कालु मसेल की क्लास लाकननबा फुएल तोय फुएल तौरी सिना मरम ओरकांदा कालुम अदा इलीगल माइग्रेंट सिंग दिल तौननबा चपचाबा लो चपचाबा सिस्टम दो इन्फोर्स तौननबा अदुगी थबक सिंग अदुदना चपचाना कैनो तौरगा अदुदना अखोय मया पंग लेरबा कैम तौंगमद्रबा अदो सोमना कंदना कालु मसेल गे मरक्ता नंगना तौबनी नंगिदा पुसलकबनी मागिदा दु तौबनी सिगी प्रोपेगंडा सि लेनालगा कालु मसेल गे मरक्ता खना चैनाबा हाना सुनाबा नुंगाइनादबगी सिगे पोचे मतम सांगना कोई मणिपुर सिदा लेहन्नबा सिस केनोमा साफुबा मणिपुर ना मायोकनरिबा अनमसी अखोई प्रजा मसेल गे मरक्ता हानदगी लेमिनरी बा अखोई प्रजा मसेल गे मरक्ता अवारुम थोरुम नरगा से मुक्नबगी महत्ता अखोई लोइनमकना इलीगल माइग्रेंट डिटेक्ट तौबा हाइबसे मसे सिदा लोगी ओइबा थबक तौजसनु हाइबसिदा अखोई मयाम लोइ यानरा लोइरे यस से यनदबा हम चंगे अदुगा लोगी ओइबा थबक से फजन चपचाना स्ट्रिक्टली इन्फोर्स तो होननबा चपचाबा खोंथांग दो अखोई लौखनमिनबा हम चंगे अदुगा अखोई पुनमक सिरिसिदा कालु मसेल गे मरक्ता पोलराइजेशन तौनबगी पोचे सिमा अखोई लेहनदबिदा अखोई गे ओइबा हुजिकी सोल्यूशन अमा लाकनबा हंदक लाकदोरिबा सेंसस की पोचे मसेदनी ngसाइगी लेरिबा अखोई पॉपुलेशन की मतंगदा अखोई अमदा अखोई ब्लेम तौनरिबा मयाम से सिगे आउटकम अमा लाको मतमददि सबचाबा अखोई पोट अमा अखोई मणिपुर की ओइना अखोई पुथोकप ngमननबा मदैदा अखोई चपचाना अखोई लेरिबा स्टेट की अदुबा कैनो सिंगसिना अखोई मेचिनरी सिंगसिना स्टेट की गवर्नमेंट की अदुबा कैनो सिंगसिना मरु ओइबा टाइटल लेरबा रेस्पोंसिबल ऑफिसर सिंगसिना सबचाबा खोंथांग दो in consultation with the civil society organizations and the other academicians and prominent persons fajana sabchana se khongthang se paikhalani aikoi gi oinadi akoi gi pangan community gi oina haijaba tare akoi hana population commission manipur da masi paikhat piu aduga akoi gi leriba population sing gi chapchawa certain oiba adum kaino ma figure ama manipur da dum buthok se haibse akoi hande haijara lakpani da handa ki siresida 2001 daga akoi district kharada akoi percentage si akoi kanoda improportionate oiba haitare akoi kanoda population akoi census ta akoi thorak tana tawkhibado 2001 daga tawkhibado that kind of system manipur se amu lakani madu laktana na ba singi hujiki hariba remote area sing chita chathadoriba akoi thabak sem si kanago mana अखोई गेन खंगलगा मैनिपुलेट तौरगा चथरा खतरा दु मन चिंबा मयाम दो यम सीरियस होइना कंसर्न ओयनी हाइवा फम खरसि सुमाइना हंगचगे यम बजे